عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Mia kapuun ki Abu Hurairah mia suatun sallallahu api teruyan api teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata ana sallallahu napi teruyan satawa satra unian supupena nanguran rakan nasabna ratia waga kenaridu gusungane na diirakan ipepakarane ore penakan na lebih ab kebebaya akan di supiara lewakanon bumi dedayun den sudirakan kapepakarane ore penakan sanggulalan kumangasona tagalebuk sataman sakabebaya anakan sekanian na andai kabebaya yakanon nasakani kebeloya pamamaki negenian apki negian nagu pangilai-layan ya napki ilainian nagu berukan ya nabi pengawak-awaian gu ain ya napki lalakaunian nasabna rau pangnirakan nam begenakan na ulindung rakan na pekalindung nakan. Mia kapuun ki Abu Hurairah mia suatun sallallahu api teruyan api teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata ana sallallahu napi teruyan satawa satra unian supupena nanguran rakan nasabna ratia waga kenaridu gusungane na diirakan ipepakarane ore penakan na lebih ab kebebaya akan di supiara lewakanon bumi dedayun den sudirakan kapepakarane ore penakan sanggulalan kumangasona tagalebuk sataman sakabebaya akan sekanian na andai kabebaya yakanon nasakani kebeloya pamamaki negenian apki negian nagu pangilai-layan ya napki ilainian nagu berukan ya nabi pengawak-awaian gu ain ya napki lalakaunian nasabna rau pangnirakan nam begenakan na ulindung rakan na pekalindung nakan.